Prvi argument za jeste što su nove nastavne metode neobične i pobuđuju aktivnost i učenika i nastavnika. Vidite da pobiju, ako ne? Ajde. Ja sam ostao bez teksta. Ostao sam bez teksta. Hoće jedno, ona jedno ja ili može? Ako ne možete pobiju, da iznosite svoje. Pa ja u principu sam saglasan. Ne možeš saglasan, možeš braniti protiv. Jesmo saglasni, ali da bi se, nismo. Znači, da bi se to omogućilo, potrebna su velika materijalna sredstva za kupovinu opreme. Ne moraju biti potrebna velika materijalna sredstva, samo je dovoljno da i nastavnik ima entuzijazma i onda će se snaći i sa malim ulaganjima postići vrhunske rezultate. Ali opet postoji šansa da nastavnik bude manje kreativan ili manje maštovit. Nastavnici koji su manje kreativni i manje maštoviti mogu da upotrebe neke manje kreativne i manje maštovite pristupe i onda neće utrošiti ni mnogo vremena, a neće biti potrebno, recimo postoje gotove prezentacije koje se mogu naći na internetu, a istovremeno postoje gotove scheme koje samo treba popuniti i to ne treba vremena. A što ako nastavnik nema vremena za to? Mora. Onda nisam nastavnika. Nastavnik ne mora da ima mnogo vremena da bi to uradio. Popuniti schemu može da uradi nekih 15 minuta pred čas ili da iz udžbenika izvuče najvažnije elemente, unese ih na tu prezentaciju ili schemu i onda idemo dalje.